जागोन बिटिसिनि खुंगिरि सोरनि खाफाला गेवगोन फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि उनाव सोर जोबथा मिनिगोन बिटिसि बिसायख'थियाव बे समाव राजखान्थियारि दोलोफोरनि मोसाबायदि नेरलायनाय दावहाया सोलिगासिनो दं हाग्रामा महिलारिनि थोंजों बाथ्रा बिटिसि बिसायख'थियाव हारसिंनो नावखौ जावलांगोन मित्रताটো মততে আমি বিফেবে কাৰো লগত মিত্ৰতা নকৰিব আমি বিফেব দলে স্পষ্ট आरो बिसायख'थिनि गुबै मोन्थोरानो जाबाय प्रमोद बर' हाथाव बिटिसि बासाव মূল ইস্যুটো প্ৰমোদ বড়ো হাটাও বিটিসি বাসাও মূল ইস্যুটো প্ৰমোদ বড়ো হাটাও বিটিসি বাসাও जों सरकाराव फैखागोन बे रोखा सरकारथ' আহিবই बेराफारसेजों हाग्रामा महिलारिनि बेरेखा प्रमोद बर'नि फिननाय आंखौ रायनानै फिन सरकाराव फैफिनगोनखौ आं गेरेन्टि लानो हाया মোক খুৰধাৰ সমালোচনা কৰিলে চৰকাৰৰ ৰিটাৰ্ণ আহিব পাৰিব না নোৱাৰিব ইয়াৰ গেৰেণ্টিটো মই ল'ব নোৱাৰো हाग्रामा महिलारिनि राव बिफेबा फिन सरकाराव फैफिनोब्ला लाइमोनफोरनि थाखाय कोचिं सेन्टार खालामगोन जायगायावनो लाइमोनफोरा जायखिजाया आनजाद होनायाव जेबो हेंथा जायबायदि खालामगोन চাকৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যাতে ইজি হয় সেইকাৰণে আমি প্ৰত্যেকটা ডিষ্ট্ৰিক্টত এটা কোচিং চেণ্টাৰ আমি বনাম বুলি এইবিলাক আমি ডিচিশ্যন লৈছোঁ हाग्रामा महिलारिनि बेरेखा फिन जाथाय प्रमोद बर'नि हाग्रामा महिलारिया कोचिं सेन्टार खालामनाय मानसि नङा बिथाङा दैजिं फेस्टिभेल खालामग्रा मानसि बिथांनो सोरबा बाथ्रा फोरोंना होदों एरै बुंहोना जायनि थाखाय बिथाङा बिदि बुंदों बिथांनि आखायाव 17 बोसोर सम मोनदोंमोन बै समाव बिथाङा गोबां हाबा मावनो हागौमोन नाथाय मावदिया दिनै जोंनि बड'फा सुपार 50 मिशननि गेजेरजों गोबां फरायसाफोरा मेडिकेल इन्जिनियारिं बायदियाव मुं थिसननो जायगा मोनदों बिथाङा कोचिं सेन्टारखौ बाद हो बिसिडिसि मावख'खौनो लुफुंदिया इटु कोनोबा हाग्रामा महिलारिक শিকাই দিছে যে ইটু কো বুলি হাগ্ৰামা মহিলাৰিয়ে কোচিং সেন্টাৰ বনোৱা মানুহ নহয় হাগ্ৰামা মহিলাৰিয়ে ডেইজিং ফেষ্টিভেল বনোৱা মানুহ হি কোচিং সেন্টাৰ বনালে 17 বছৰটো কম সময় আছিল নেকি আমি যদি 3 বছৰত 2 বছৰৰ পৰাই যদি আমি এতিয়া বডফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম যেটো সুপাৰ 50 আৰম্ভ কৰিছো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ইতিমধ্যে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত এডমিশন পাই গৈছে 17 বছৰত কোচিং সেন্টাৰটো বাদ দিয়ক একোই নকৰিলে ভিসিডিসি খিনিও ভালকে নচলালে हाग्रामा महिलारिनि थोंजों बाथ्रा बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया सेथि मासियाव दं नैथि मासियाव बिपिएफआ दं आरो थामथि मासियावसो इउपिपिएलआ दं आरो ब्रैथियाव कंग्रेस राजखान्थि हान्जाया दं অঞ্চলত বিপিএফে ৰাজনীতিভাৱে 1 নম্বৰ পজিশ্যনত আছে আজিৰ দিনত সেকেণ্ডত বিজেপি আছে 3 নম্বৰতহে ইউপিপিএল জানে ৰাজনীতি পজিশ্যনটো বিটিসি অঞ্চলত 1 নম্বৰত বিপিএফ পজিশ্যন আছে সেকেণ্ডত আজিৰ দিনত বিজেপি আছে থাৰ্ডত ইউপিপিএল আছে ফ'ৰ্থত কংগ্ৰেছ আছে हाग्रामा महिलारिनि सार्टिफिकेटजों इउपिपिएलआ सरकाराव फैयाखै आरो फैबाय थानाय समावबो इउपिपिएलआ हाग्रामा महिलारिनि सार्टिफिकेट लाना खामानि मावा जों रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावगोन दिनै हाग्रामा महिलारिनि खोथाफोरा जेबो भेलु गैया साउथ इउपिपिएलए 3 থাকিব না 4 থাকিব না 5 থাকিব তো বিটিআর ৰাইজহে ক'ব ইয়াৰ কাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰ সাৰ্টিফিকেট নালাগে বুজিছেনে হাগ্ৰামা মহিলাৰ সাৰ্টিফিকেটই ইউপিপিএল আহা নাই আৰু অনাগত দিনতো হাগ্ৰামা মহিলাৰ সাৰ্টিফিকেট লৈ প্লাই ইউপিপিএলএ কাম নকৰে আমি বিটিআৰ অঞ্চলৰ জাতি জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ৰাইজৰ তেখেতসকলৰ মৰম স্নেহ সন্মান বিশ্বাস লৈ প্লাই আমি কাম কৰি আছো ইউপিপিএল দল হিচাপে যিমান বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজক আমি শ্ৰদ্ধা কৰিব পাৰো মৰম দিব পাৰো ৰাইজৰ কাম কৰিব পাৰো হিতুহে প্ৰকাশ কৰিছো হাগ্ৰামা মহিলাৰিয়ে যোৱা 17 বছৰত যিমান কথা কৈছে মানুহে হাঁহিছে তেখেতৰ কি কথাৰ কি ভ্যালু আছে আজি কিবা এটা কালি কিবা এটা কয় কোনো ভ্যালু নাই কথাৰ बे समाव राजखान्थियारि दोला बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि मोसा नेरलायनाय दावहाखौ नुनो मोनगासिनो दं बिसायख'थिया जेराव माखासे दानल'सै बे समाव आसामनि गुबुन गुबुन बियाब आरो जिल्लाफोरनिख्रुइ बिटिसिआव एसे आलादा राजखान्थि नुनो मोनो
फैगौ समाव सोरनि सरकारखौ रायजो राजाफोरा लुबैना भट होना सनानि खाबुखौ होगोन बिनि थाखाय नेनांसिगोन खावसे दानल'।